mwicara barusha nazambi bona ko mufite nk'amawazo yo kwicara gira duha umwanya umuyobozi wa gahunda ako ndanezerewe ba inza mbona restaurant ihenze kwisi benino iri hayi inza numva ari nk'amateraniro inza mbona n'imbunde beni ya musada umuntu yorasa ukaza wumva kurarasa ni network kandi umuntu iyo nyihagazeho sinenda kuja mu gisirikare nje Yesu yambwiye ko atari tazoheka imbunde nubwo nigeze kugira amawazo yo kukijamo hari mukuru wanjye wari waragiye araraswa nabi cyane amaze ireta ntiyamwitaho muzehe na benese abari bo bamwitonda ari batese umuntu azafa afira ireta ntimwiteho nanje nzajemo amawazo yamamvamo ariko nakundaga igisirikare ngumva kimba nko mu bwongo bazabanze bankubite inge no kumpungure nzabone kuvamwe mbu mukristo umukuru wanje ngo abe gutyo nuko zamabimva ngo ndavango umuntu ukorera ireta ntimwiteho ningo gukorera ikanisa ndirimenye kuza ukora nubwo atari ryo tuzadukorera ndabati ugende naje ngende nzoza nkurangiza gutya na kunezerwa ni restaurant umuntu azaryaho ya ni service uza wiyarurira ukaza upakura ukuntu umeze uko ushaka ni mu gitaramo mwikirize haleluya mufate za mikoro subire tubyina kandi gace kankana gutyo abe n'abasirikari yo bafatishije imbunde zitakare n'akazi kameze neza bakabona nka musada bari bagiye kunanirwa bazabena nko guhera njewe nigeze kubona igihe dutewe ikirumbi tuzahaje amaze batabara bagapanga ndeba ingene nagiye nkurikiye inka ndeba ingene abasirikare baza bamererwa neza iyo babonye musada bari bagiye kwishima erega umunezero uzo wenda nko gusa wose dutere haleluya ko ndagira ngo abantu bazanzahuke n'abari abagore bafana timukaza mujanwa nabo ubwo mwamaze kubyara mukabona abantu uzufata igitengo umuheka umufunge waguruka ubwira Imana ngo ndagushimiye kutangiza ingumba kandi ingumba y'umwuka ingumba y'umubiri taho bazabagura abana niyo wo mugura nti yobu wawe mu maraso bagiye kuri ADN bagapima bazamavanga uyu mwana su wawe ariko Imana kuguha umwana wo mu rukigi rwawe umwana saye muzamubura nk'amashime abakongo kandi yuzuye umwana umwe babiri batatu bane batanu kabarya burya muze ugire 10 nimbari na batanu nimbari 14 umwana sinzofa na Yesu hejuru y'urubyaro yo nzozira ibindi ariko urubyaro umwana wa nyuma gutya Yesu afunge safe nuko ariko gusubira kuzana amahimba y'ubupagane tibizomfata mu izina rya Yesu dutere haleluya nako ndakavuze nigashaka kabagwe neza cyangwa kabaguko kabagwa ko ndabizi ko mwabigize mu integenge tuzamura amaboko dushime Yesu nakiriya gihande ushoboye ahaguruke turamye Imana muri aka gasirimba kanyuma wibutse Imana ibyiza yakoze nibindi yakuvuzeho muhaguruka umuntu utarwaye mukaza mugira ubushango mukaka wunda uri umukecuru suwa urinda ngo baguhagurutse kandi ushoboye kezo umuntu urwaye ariko umuntu utarwaye yo bari umugabo n'umusore waye wumva umubiri umeze neza dutere haleluya nabashitse muri abana bikanisa ndi mwama mujanago ngo ntibarabiyege kubiyegereza so kubageza mu ijuru nubundi muraguma mube kwisi muhaguruka namwe tugafatanya muri abana bimuhira bo mu nzu bimuhaguruke ba data mwebwe muri bagenzi